Reka tubifurize gukomeza kugira igicamunsi cyiza kuri mwe mwese aho muherereye ijya n'ino, haba bari kutwumviriza muhereye mu karere k'ibiyaga binini, ku migabane y'amakungu ya kure ndetse no mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. N'abakengurukiye cyane rero umugabo mwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka umunsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru tukugezaho tuba twaguteguriye kuri imbonesha kure ya nyene yacu Burundi News TV. Ni amakuru aheje kudushikira kuri aya manywa bikomeye cyane, ni amakuru ari guturuka muri ntare Rushatse, aho itangazo risohotse rivuga ko abasirikare bari barafatiwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo b'Abarundi barekuwe n'umuhari wa M23. Turaza kubireba neza muri aya makuru, turaza kubabwira ko kandi hano mu gihugu cy'u Burundi hari kuvugwa ingwara yateye y'ubushita, biri kuvugwa mu ntara ya Kibitoke. Vyose uravyumviriza muri aya makuru, ni ingwara zigenda zifata uruhu ukaza kuvyumviriza muri aya makuru twaguteguriye. Turaza kukubwira ko kandi mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho imigwano kuri aya manywa ikomeje kujya mbere, dore ko umuhari wa M23 unyomoje amakuru ya FARDC, dore ko mu kanya kashize aribwo FARDC igiye kuri radio Okapi, radio ya MONUSCO ukorera hariya mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yatangaje ko ngo yigaruye uduce yatwambaye M23. Vyose uravyumviriza muri aya makuru. M23 rero mu kwihakana gukomeye cyane ivuga yuko ivyo bitigeze ibinabaho, ahubwo mu gutungurana gukomeye cyane irekura imbohe ndetse inongeraho ko atacyo yakura mu nyungu mu gufunga abasirikare, ahubwo yabohereza mu gihugu cabo. General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, nawe yatangaje byinshi uraza kumviriza muri aya makuru. Perezida w'u Burundi we General Major Evariste Ndayishimiye amaze gutangaza vyinshi nyuma yo kumva amakuru akomeye cyane kandi amakuru asa anejeje abarundi. Muri makeya muraza kuvyumviriza muri aya makuru. Bahaye ikaze rero kuri mwebwe mwese mwaje gufyonda sabone, ari nako tubabwira dukomeje gukengurukira cyane mugabo abo turi kugenda tubana mu makuru, turi kugenda tubagezaho amakuru aba yaturutse mu masoko yacu y'ibanga, haba ari gukurikirana mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bahaye ikaze rero mu buryo burambuye muri aya makuru, mu buryo bw'idonido. Munyemerere aya makuru tuyahere ku nkuru y'ivyishimo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abene igihugu bari kwishima bikomeye cyane nyuma yuko hamenyekanye inkuru ikomeye cyane, inkuru navuga ko ari nziza ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'abanywanyi b'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko hari abasoda bari barafashwe bunyago mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo rero bakaba barekuwe n'umuhari wa M23, bakaba barahererekanwa binyuze mu nzira nziza, dore ko M23 biri kuvuga ko irabohereza mu ndege bagashikirizwa igihugu cy'u Burundi. Ni M23 yavuganye n'abasoda bakuru. General Prime Niyongabo akaba ariwe utangaje ivyayo makuru mu gihe baroherezwa mu gihugu cy'u Burundi. M23 yagaragaje ko atakibazo na kimwe ifitanye n'igihugu cy'u Burundi, usivye ko ngo bakomeje kwivanga mu migwano iri gufashwa n'igisirikare ca leta FARDC ndetse no kugwanya uyu mutwe wa M23. Igisirikare ca M23 gitangaje leta y'u Burundi ko aba basoda bagera kuri 5 bafashwe bari kugwana kuri uruhande rwa FARDC, uruhande rwa Kinshasa, barekuwe ndetse ubu ngubu ngo bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga ca Goma. Ubu rero umuhari wa M23 ukomeje kuvuga ko ukomeje kurekura imbohe bagiye bafata ku rugamba, bafata amateka n'igihe kinini cyane, ndetse ni mu mwaka waheze aba basirikare b'u Burundi bafatiwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi bagiye kugwana n'umuhari wa M23. ariko ngo M23 nk'uko General Sultan Makenga abitangaje avuze ko
baciye bagira ikigongwe gikomeye cyane, dore ko harimo n'abasirikare bari mu za bukuru b'abasaza baherereye ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Sultani Makenga yasabye ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi kuba maso ndetse no kutishinga ibinyoma bya Antoine Felix Tshisekedi, kuko ngo biratuma bakomeza gutakaza abasirikare benshi mu gihugu cya Kongo bari kugwa muri iyi mirwano bivuganye n'umutwe wa M23. General Sultani Makenga kandi yakomeje gusaba leta z'ibihugu byombi, haba leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, mu kureba igikwiye ndetse no kudakomeza gutera umurindi intambara, kuko agaragaza ko ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze guhomba ari byo byinshi ugereranyije n'uko bakwinjira mu nzira y'ibiganiro. M23 irakomeza kugaragaza uruhande buherereyemo rw'uko yakemera ibiganiro igihe icyo ari cyo cyose ubutegetsi bwa Kinshasa bwatera intambwe yo kuba bakwinjira mu biganiro. Munyemerere twihuse cyane tujye kwiri tangazo risohowe mu gihugu cy'u Burundi rivuye muri ntare Rushatsi hano umugwa mukuru wa politike Igitega. Biravugwa yuko General Prime Niyongabo akaba arongoye n'igisirikare cy'u Burundi yishimiye irire kugwa ry'aba basirikare bagera kuri 5 b'u Burundi, ndetse anashimira umuhari wa M23 kuba bagize umutima wo kuba barikura izi mbohe n'ubundi zari zarafatiwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haciyeho ahagana nk'umwaka n'igice igihugu cy'u Burundi n'ubundi kiyemeje gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa mu kurwana n'umuhari wa M23, ariko ku makuru avugwa ndetse no ku makuru ahari nuko General Prime Niyongabo ku ngingo imwe n'imwe ziri gufatwa mu kuba barungika abandi basirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we ari kubitera utwatsi ndetse ari gutsembera n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko ngibi atanyungu rimwe, ahubwo bari gutakaza abasirikare b'igihugu, ahubwo bagacungeye umutekano w'abanyagihugu kuruta uko bajya kugwa mu buseruko bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imibare ya Human Rights Watch ndetse na Loni komeza kugenda igaragaza ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugwa mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo nubwo igihugu cy'u Burundi kibigira ibanga rikomeye cyane kikabihisha. Ivyo rero ngo bikomeje gutera inkunga, arizo nkunga ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje n'ubundi kwitwaza butera ubutegetsi bw'u Burundi, ari navyo bikomeza gukururira ibibazo bikomeye cyane igihugu cy'u Burundi, nk'uko radiyo ya Okapi ndetse na Loni uko bakomeje kugenda babitangaza bavuga yuko ivyo ngivyo bitabereye igihugu cy'u Burundi nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Munyemerere twihuse cyane tugane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mbere yo kwagana gato munyemerere tuvugeho gato n'iminota ndabona yatujyanye ku makuru yatanzwe na General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. General Major Evariste Ndayishimiye ashimira bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse bitunguranye ndetse byatunguye na benshi cyane, aho gushimira umuhari wa M23 ko urikuye izi mfungwa zari zifungiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo atunguranye bikomeye cyane ashimira ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni ibintu bitunguye itangazamakuru haba mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'Afurika muri rusange, kubera ko yakabaye kuba ari gushimira abarekuye imfungwa abasirikare biwe, dore ko mu barekuwe harimo na Generali Uwimana wari uyoboye iyi mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi warushinjwe ibikorwa vya gisirikare, ariko M23 ikamuta muri yombi ibunyago, ndetse ikaba yari mumaranye amezi menshi cyane. Rero bamwe bahise batera komenti bavuga kuri ibi bintu bibaye umukuru w'igihugu ibingibi ashyize hanze, dore ko bitunguye benshi, ndetse abenshi ndetse n'abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi y'imirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuze amakuru akomeye cyane, bavuga ko ubutegetsi bwa Gitega bushigikiye bikomeye cyane igisirikare ca FARDC, ndetse nubwo M23 yakora iki ngo
ubutegetsi bwa Gitega butazahwema mu kuba bazafasha igisirikare ca FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugenda bagaragaza ko ari ubushuti bukomeye cyane iki gihugu ca Kongo gifitanye n'igihugu c'u Burundi binyuze mu baperezida b'ibihugu vyombi ndetse no ku masezerano yashyizweho imikono n'abaperezida b'ibihugu vyombi mu bufatanye bwa gisirikare no mu gutabarana igihe bibaye ngombwa. Baravuga ko kandi ubutegetsi bwa Gitega ari inyungu nyinshi bukomeje gukura mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore uko amasezerano y'ibihugu basinyanye yarateye avuga ko buri musirikare w'igihugu c'u Burundi wagiye kurwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azajya ahembwa $5 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero bikaba byerekera mu gihugu c'u Burundi uko abasirikare bari ku rugamba bagiye babiganiriza ibimenyeshamakuru bigiye bitandukanye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga yuko atagiceri na kimwe atahera na rimwe bigeze babona, bakavuga yuko rero amafaranga ariko araribwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, dore ko General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yisiguraga umunyamakuru wa France 24 amubajije kuri iki kibazo ndetse no ku mishahara y'abo basirikare bemerewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yavuze yuko iyo mishahara ndetse n'ayo mahera bazayahabwa batahutse mu gihugu c'abavyari c'u Burundi. Rero abategetsi bamwe bamwe ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko ari ukujya abasirikare bikomeye cyane ndetse no gukomeza guhuma amaso aba basirikare kugira bakomeze kugwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guhuma amaso bamwe muri bo bakomeye, dore ko byagaragaye ko mu minsi yaheze ari bwo n'abasirikare bagera ku 150 bigumuye ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivanye n'ubuzima bubi n'ubundi aba bose bari barimo muri ubu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero irakomeje muri iki gihugu, ubwo ibintu nanone bikomeje kugenda bifata indi ntera mugabo, dore ko bamwe bagenda bagaragaza ko bifuza ko iyi ntambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarangira, ariko abandi bakavuga ko iyi idateze kurangira bivanye n'uko izi ntambara ziri kuba zakomera umwanya ku mwanya. Munyemere twigire ku migwano iri kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Kivumu muri Kivu y'Amajyepfo. Bikaba biri kuvuga ko rero ingabo za FARDC zasisiye, ndetse n'ubwo FARDC yari yemeje amakuru akomeye cyane yuko birukanye M23 mu duce yari yarigaruriye. General Sultani Makenga ubwo yaraganiraga na France 24 na Bwiza.com na Maisha DRC Congo yashimangiye amakuru avuga ko ari ibihuha ndetse n'ibinyoma bikomeye cyane n'ikimwaro biri guhimbwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ivyo rero yongeraho amakuru avuga yuko ivyo ngibyo kandi atacyo bibatwaye, bo icyo bari guharanira ari ubwigenge ndetse na demokarasi muri iki gihugu nk'uko General Sultani Makenga yabivuze, ndetse icyo banga kari uguhoterwa gatekazi na muntu, haba ku bagore n'abakobwa bakomeza kugenda bafatwa ku ngufu n'igisirikare ca leta. Yanenze FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, avuga ko ari abagizi ba nabi, ari nacyo gituma M23 itakigweka mu gihe icyo ari cyo cyose abakongomani batari babona amahoro. Anongeraho avuga ko ari cyo barwanira kugeza n'uyu munsi, mu gihe ubutegetsi bwose bwa Kinshasa butarumva agaciro k'umuturage, ubukungu ko ari abaturage, ndetse n'agatekazi na muntu kakubahirizwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yavuze ko itazigera irambika intwaro hasi igihe icyo ari cyo cyose Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu cya Kongo, atari yumva agaciro k'ivyo bintu yavuze ruguru. Munyemere tujye Kivumu, birakomeye cyane aho umuriro uri kwaka kuri aya manywa bikomeye cyane, kuko igisirikare ca FARDC biravugwa yuko ngo cyasubiranywemo bikomeye cyane, dore ko biri kuvuga ko abasirikare ba FARDC ndetse n'igisirikare ca AFC ubwo ni M23 biri gusubiranamo bikomeye cyane mu migwano ikomeye cyane, aho buri umwe yari yikarungu. Ni mu gihe
FARDC yo iri kuvuga ko ngo yishe abasirikare bagera kuri 30 ba M23, ariko bikaba urujijo kubera ko Gen Sultan Makenga amaje kuganira n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ayo makuru akayanyomoza ndetse akanavuga ko ari ibinyoma. Ubwo rero FARDC ikomeje kuyobya marare ubutegetsi rero bw'umutwe wa M23 bukaba bukomeje gutera utwatsi bikomeye cyane ivyifuzo vya FARDC, dore ko mu ijoro ryahise ryo ku itariki 27 aribwo Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu ca Congo, yashimangiye amakuru akomeye cyane, aho yashimangiraga ko batazigera bagirana ibiganiro n'umuhari wa M23, nubwo M23 ikomeza kugenda igaragaza ko ifite ubushake bwo kuba bakwinjira mu nzira ya diplomasi nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga, ndetse n'umuvugizi w'iki gihugu cya Congo Patrick Muyaya. Patrick Muyaya aherutse kubazwa na France 24 ndetse na Bwiza.com, ashimangira amakuru akomeye cyane. Patrick Muyaya rero uvugira iki gihugu ca Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa yashimangiye amakuru akomeye cyane, avuga yuko icyo bashyize imbere ari intambara. Ni mu gihe yarabajijwe ikibazo n'uyu mumenyesha makuru wa France 24 amubajije ikibazo cy'uko abona igisubizo muri iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse n'inzira byacamo kugira iyi nzira ndetse n'iyi ntambara irangira iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahita avuga yuko icyo babonye cyavamo igisubizo ari imigwano, kandi igisirikare cyabo FARDC ngo cyiteguye guhangana n'igisirikare cya M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa ikigaragara ndetse n'uko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakunda kugenda babigaragaza, bavuga yuko iki gisirikare ca FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo bushimangira amakuru yuko abangaba n'ubundi atari abakongomani bakomeje kwijijisha, dore ko ubutegetsi n'ubundi bwumvikana inshuro nyinshi buvuga yuko iyi M23 ari abanyarwanda ndetse ikomeje guterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, nubwo ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda kigira nkana kibihakana. Igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda kibihakana kivuye inyuma, ndetse kivuga yuko atawe gihuriye n'ibibazo byo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bakomeza no gusaba ubutegetsi bwa Kinshasa, haba abategetsi b'iki gihugu harimo perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi, mu kuba yakwicarana n'abaturage biwe akaba yakemura ibibazo n'ubundi byugarije igihugu ca Congo, akareka kwitwaza ibihugu bibanyi by'iki igihugu. Patrick Muyaya akomeza kugaragaza ko nta kabuza bazihorera kuba ari bo bose bari gukomeza guteza imidugararo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi ngibi rero Antoine Felix Tshisekedi akaba yarabishimangiye mu kwezi guheze igihe yari ari mu Bufaransa, aho yavuze ko bazihorera ku gihugu cy'u Rwanda, kandi ibyo bizaba kandi azihorera kuri Paul Kagame nk'uko yagiye abitangaza. Antoine Felix Tshisekedi yavugiye mu Bufaransa ko umwanzi wabo w'igihugu cya Congo atari abanyarwanda ahubwo ari ubutegetsi buriho, kandi ashimangira amakuru akomeye cyane avuga ko igihe kizagera bukavaho maze Congo ikaba yabona amahoro asesuye. Uyu muperezida kandi arakomeza kwiyambaza ibihugu bigiye bikomakomeye ku isi harimo Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa mu kuba byamufasha mu kurangiza iyi ntambara. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yemereye abaturage mu matora yabereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kuba agiye kurangiza ikibazo mu gihe icyo ari cyo cyose bamugirira icyizere cyo kumutora nk'umukuru w'igihugu muri manda ye ya kabiri, ariko ivyo kigera ku butegetsi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira, ahubwo M23 yamurushije ingufu, ndetse kikaba ari ikimwaro gikomeye cyane akomeje kugira, ndetse no guhumisha amaso abaturage b'igihugu ca Congo abereka ko azatsinda iyi ntambara. Munyemere twihuse cyane tujye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Mushaki, twerekere aho abaturage baherereye, dore ko abaturage bamwe na bamwe bari gushimagiza umutwe wa M23 bivanye n'uko abangaba ngo bakomeza gukora ibikorwa by'ubukungu cyane cyane iby'ubucuruzi hatitawe ko hari intambara. Ni mu gihe bashimira Gen Sultan Makenga ndetse na General Major Wiringoma bayoboye uyu mutwe wa M23, kandi koko nk'uko amakuru aturuka
agarukayo avuga yuko ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa by'uburezi bikomeje kugenda mbere, kandi ngo abasirikare ba M23 bazwi ku kazina k'intare za Sarambwe ngo n'ubundi bakomeje kubungabunga amahoro nk'ibisanzwe ndetse no gucungira umutekano abaturage b'igihugu ca Kongo batitaye ko bari mu ntambara. Aba baturage rero barakomeza gushimira umutwe wa M23 kubera uruhare rukomeye bari kugira mu kurangiza ihohoterwa riri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage kandi barakomeza bahamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa mu kuba bateza imbere abaturage aho kugira ari bo babirira, nk'uko abaturage bakoresheje iri jambo rikomeye cyane kandi ryababaje benshi. Barakomeza bagaragaza ko igihugu cya Kongo cyugarijwe n'ihohoterwa rikomeye cyane ndetse no kutubahiriza agateka kazina muntu cyane cyane ahari kubera intambara, dore ko bashimangira amakuru akomeye cyane bavuga ko abasoda b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC bakomeza kugenda bafata abagore ku ngufu ndetse n'abana bataruzuza imyaka y'ubukure. Ibi rero bikaba bikomeje guhangayikisha abaturage bo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kutwumva mu gihe gicamunsi cyiza. Ciao ciao.